يفهوغا ابن تيمية بدالواني فيقال للرجل قبرغاوا فرهنايا سؤالك بونوينه متنكو سدنن جه گينا حديث تاوگه رجل نسبه بفاواني اي عام مكم ابيكا مخاطب كروي تيبه نبي صلى الله عليه وسلم گينا مخاطب كرفواني فرهننا انس ايگه باقي مفهوم دهن نو انگن نوانانه کے اے متنكو بيان کو بيباني فيقال للرجل فقبرغاوا فرهنايا سؤالك بونوينه امام احمد ادي امام الترمذي روا كفوا حديثك بيان بگندي اي قبرغا ان اهل وريايا بدل قران كان ملكان اسودان دي ملائكتن قالوا ايني بيروري بي سوراغا فن دي ملائكتن غني بدل قران كان اين قبرغا واحدغا يقال لاحدهما منكر والاخر نكير اذا ملائكه ترى اكك يقال بونوي اي منكر ادي ان ملائكه بونوي اي نكير اد اري بهوغا نكير منكر آس ميواني اي ندن نفريتا نوتا ندكه اتكال اتك بومو سبب كباني اي انسانايا دوها كوس فنيفاين نوي اينا دكيفاين نوي مي صفاغا بيهول ويرينه එහෙම ඒනේ වි මුන්කරක නකීරක වි ඒනේ මුන්කරක නකීරක වි හෙම්බෙගේ නකාර අරේභෝග දිකර කරණි එපදන් ඒනේ ෆරිත එච්චෙන්නු නුවත දෙගිවර එච්චෙන්නු දන්න එච්චෙන්නු මුනි තෆාතු එච්චේ මි දෙමලා එකතුන් මි ගොතුගා බුණේෆා මිබණි එසෝ බට්ටක සවබක බණි ගබරු ගාවා ඒ මයිතායන් ඒනේ දෙක ෆරිත නුවත ෆෙනිෆා නුවත ඒනේ තසවර පුරි ගොතෙන්නු එකී ඒ ඉන්සාන ගොතුගා ෆෙඩු ඒ මලායිකත ගොතුගා ෆෙනු එහෙම ඒගේ එකක මුන්කර් আদি අනකක නකීරේ බුණවේ আদি එයාකීගා හදීස්ගා බයාන් වෙගෙන්දී ඒ දෙ මලායිකතුන් ආසා ඒන කාරීගා ඉෂින්නානේ ඉඛවානි මීගේ මිස් බයාන් වෙගෙන්දී බර්සහගේ ඒ ආලම්ගේ කයිෆියා අහරමන්න නේකේක ඒ ගබර බලාෆකම් ගවානම ඒ ගබරකි ෆිති බාරෆෝ ගබරේ আদি ඒ ගබරකි නුහණ හණි බින්කොලේ එතනුගා මි බොඩු බෙරිවේරි කමුග සෝරාග ෆෙන්න දෙ මලායිකතුන් නුබාවෙගේ බහුල වෙරියාය බි ෆෙන්න දෙ මලායිකතුන් ආස ඉෂින්නානේ බයි රිවාතුගේ ඒනගේ දෙෆරාතුගේ දෙ මලායිකතුන් ඉෂින්නානේ එම මීගේ සහරුනේ එගේ අල්ලාහ් ජල්ල වාලා ගයිබුගා ලබාෆවි මි උමූර් තහගේ ඒගේ හකීකයි අහර්මින තසවරන් වානක මක්සදකි අහර්මින් ඊමාම් බෝ ගයිබුගා ඊමාම් වාච්ච ගොතුගේ ඊමාම් බෝ ඉමාම් ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් මි බාබුගා එම ෆොර්තම විදාල් බස් වල ගොතුගේ එබා මිහුන් ඊමාම් වේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් خبر de bafawri emmeha kantaka insana maruma fahu higagen daane එහෙම ඒ දෙ මලායිකතුන් ආස ඒනගේ දෙෆරාතුගේ ඉෂින්නාන කන් ඒ හණි බින්කොළුග আদি එෆිති බාර ෆොර් මයිතා ඔය තනුග ඒ දෙ මලායිකතුන් ඉෂින්නාන කන් আদি ඒනා ගාතුගා සුවාල කුරානේ මර් රබ්බුක් තිවාගේ රබ්බකි කොම් ෆරාතෙන් හිජේ وما دينك تباغي دينك كوباهيجي ومن نبيك تباغي نبي تباغ مچ فونبون نبياكي كاكو هيجي مي متنوغا بيان بگنديا ان الناس يفتنون في قبورهم ميستكم ابامون قبرغا فتنه كوروي اي امتحانكي مي اي بيان بگندي امتحانكي مي اما مي امتحانوغا ميواني تين سواله mi suwalu tan mihiri imtihana mo kori ilan koraifa mi suwalu tan mihiri kandeli bayan koraifa mi imtihana ngomo koriya mi imtihana ki tin suwal raddu korave imtihane ehnas ikhwani dannam bi mitin suwala ka jawab ne deve kare allah jalla wala yalaka ukhrawi hayatuga sabit kan deba fi miha kam menuwiye ඉස්රායල මි සුවාලිත දුනිය මතීගේ ඉම්තිහානක නුවානේ එයින් එප්පස් ඉම්තිහානක වා ඉච්චගෙන ෆාඩිය බයන් විජියා යෙන් නුකයන් ඉම්තිහානක විස්නාල ඉඛවානි මි ඉම්තිහාන කරවේ සුවාලිත මිරි හද්දු කඩේලිෆා මි ඉම්තිහාන කරවේ සුවාලිත මිරි ඒ ඉම්තිහාන කරි ඉවලානස් කරයිෆා මි ඉම්තිහානගේ සුවාරු ගල්ද කී තිනේ
itin sual sumeni bayan befa man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuk. ehnas mi imtihanakum sabit kamen nelli be kare Allah jalla wa ala yalaka sabit kan debu mum menubi. al-allama shaykh salih al-fawzan vidalwani الثابت هو الكلمة التوحيد. مئات قد مرة أريد دي آية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. توحيد كلمة لا إله إلا الله من كلمة قال ایک مچہ ثابت ہوئے ایمان میں ثابت ہوئے جمیہاں ہے دنیا کی حیات ہو گئی آخرت کی حیات ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ثابت کن دیبئے ثابت کن دیبئے. شیخ فوزان بدال وانی ایک کلمہ ہے کہ القول الثابت اے ثابت قربین قول کی ای هو كلمة التوحيد اي توحيد كلمة التي ثبتت قلب المؤمن بالحجة والبرهان. مؤمن اڑاگ ہتا حجت تکا برهان تکم اینگ ہتو کا قائم کفے کلمہ وتثبيت المؤمنين في الدنيا من دنياوي حياتك مؤمن أرتكن ثابت كلبني كهنكم أنهم يتمسكون بها ولو نالهم في سبيل ما نالهم من الأذى والتعذيب. كلمات متيجة بهم قائم من دنيا متيجة تبي إبامون كتم عذابه كتم فتنة وركمه كتم دكتوراتك الدماغ كمغابيس إبامي هنن إهوريها كانت توجه ماتشان الله جل وعلا إبامي هنن ثابت كان دبيه ويثبتهم بها في الآخرة. هذه آخرة إبامهم الله جل وعلا ثابت كربيه توفيقهم للجواب عند سؤال الملكين. دي ملائكة سؤال كراهدك إينيا إيجا جواب دينمك الله جل وعلا إن توفيق دبيه. إخواني توحيدك ما كان حياتك هذه توحيدك ما كان إير مروي دي مفوق فرطان بدل كرا برزه عالمه. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله بدالوني الأصول الثلاثة 200 سؤال جواب دينما تيار وما اين امتحان التيار وما نصيحة قلت رحمه الله لي بفوي أصول الثلاثة رحمه الله بدالوني. فأعظم ما أمر الله به التوحيد. الله سبحانه وتعالى بڑو امر فڑے گتوگا امر قربا فوانی توحید امره. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. إف بيان قرب توحيده كباكا هو عبادة الله. إيه الله جل وعلا ألوته من ألكم كرمه إكلانge إكوانت كرا حالوge. وأعظم ما نهى الله جل وعلا نهي قرب نهي تك تريغا بي بڑو نهي يكي الشرك وهو دعوة غيره معه. اي الله نوم فراتك باور كرمه اكلانge دعاء دنومge. اي الله جل والدليل اكم دليلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من آيته. ابن تيمية رحمه الله بدالواني بسؤالة الرد كرم فوقه فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فهي مؤمن بنانے اہرنگ ربو کی اللہ ہے اہرنگ دین کی اسلام ہے اہرنگ نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ عثیمین بدالوانی وحینئذ یکون جواب صحا جواب صوابا فہندگا اینگ جواب کی ای صح جواب گتگا وے فینادی مناد من السماء فہندگا اڑم ندا ابوا فراتکن ندا ابوا لانے ندا مانے کی گوا لانے فائی اڑم ندا ابوا فراتکن ندا ابوانے ان صدق عبدی اے اڑا فائی تدبس بنفیے اڑا فافرشوہ من الجنہ فائی سورگیں این آیا دان لے کاپٹے گوتا ایچ فترہ واہا کا سورگے کے دان تک تیرین دانیں انہیں فترہ لاہ رہے والبسوه من الجنة سورگين إنيا
ಅಲ್ಬಿಸುಹು ಎತನು ಏನಿಯ ಫೇರಾನ್ ನುವತ ಏನೆಂ ಎತನು ಲಿಬಾಸ್ ಎಫದಂ ಬುಣವೆ ಗೊತ್ತ ಪಸ್ ಸ್ವರ್ಗೆಂ ಏನಾಯ ಎಫದಂ ದಿನು ಹುಟ್ಟೆ ಫಫ್ತಹು ಲಹು ಬಾಬನ್ ಇಲ ಜನ್ನ ಅದು ಏನಿಯ ಸ್ವರ್ಗೆಂ ದೊರಕೊಳಂ ಹುಳಿವಿಗೆಂ ದಾಣಿ එහෙම සුවාලුගේ ජවාබ් ඉම්තිහානුගේ කරවේ සුවාල තබස් අද ඉම්තිහානුගේ දෙවෙන් සහ ජවාබ් ස්මති බයන් කොෆ මා කුරි මේ ඉලාන් මෙති කරේ ෆ සුවාල තබස් ජවාබ් තබස් සුවාල කරවෙනි කිහින කුම්බස් හුරි හා සිවතහුගේ මිවණි අහරුණ බයන් කොෆ එහෙ ඉන්සානන්ගේ මීගේ සාබිතකම ලාහි කන්නු හාසිල් කුරාක ඉන්සානා මි තෞහීදුගේ මච්ච ෆුරිහමෙන් ඒනගේ හයයි බිනා කො ගාම් කරෝ ෆහුගේ මෙනුවියේ mi hayai tawhidu ge macca furihama gaam ko bina korma fawga menu me jawab nu deve e fawga muallif rahimahullah matnu ge vidalwani wa amal murtab fa yaqul adi shakku kurmuga wa miya bunane ha ha enen ehduga bunane ha ha ehmi padan ena has kammatiga ena haswe haram ben mi padan bunane سمعت الناس يقولون شيئا فقلته لا أدري أهرنك النيجي ميستكم بنا أدو أهرن بس بني में ميستكم بنا أدو فهي أهرن بس بني में शेख हुसैन विदालवनी मीगे माने एनागे हिता मुर्ताब फहे एनागे हिता ईमा कम वदफे नहीं وإنما كان يقول كما يقول الناس إهنس إينا ميستكم فراتم ميستكم بس بناتي فإنس بس بنا فهوري من غير أن يصل الإيمان إلى قلبي إيمان كم نوى إينا هيتو غادي غوسي إيمان كم نوى إينا هيتو غادي غي ميهم إفادان بناتي إينا واني بس بنا فهي شيخ حسين رحمه الله بدال فواني تأمل وسنالا في كره هنغالم هتة قوله اين ادي جوابا ادوهغا اين جوابا بناني ها ها كان شيئا غابه عنه هيوني اين ميغتا بونمو هيوغندي اين اتش جلفا واهنه يريد ان يتذكره وهذا اشد في التحسر اين اي جن بينو هدم كورن بينو هدانا جن بينومه اينس اينگه هدانا نوگن بونو شبيدالوني وهذا أشد في التحسر هتاميا هدت كمغا ميغه هتاميا هدت كمغا ميغه ما بودي يدي مانكي اين هدان هوريچه فيلاگن گوسي هدان كرم بين وهن سدان ناس گه مولني افدين نين دماغينا كبلغا وهذا أشد في التحسر فهمي هتاميا گيا ادي هدت كمغا أشد ما بودي ميور ودي ಏನಿಯ ಕಂದಿಮಾಗಂಗ ಅದಿ ಮಾ ಬೊಡು ಹಿತ್ತತಿ ಕಮ್ಗ ಅದೇನ ದಿಮಾವಿ ಹಿತಾಮಾಗ ಏನ ಏ ಹದಾಣ ತಿಪ ಮೀರೇನ ಹದಾನ್ ಕೊರಂ ಬೇಣ ಏನಸ ನಯ ಏನ ಹದಾಣ ಕರೆ ಅಯ ಯತಖಲ್ಲಲ್ انه يعرف هذا الجواب ولكن يحال بينه وبينه تصور كلها ಏನ ದಣೆ ಮಿ ಜವಾಬು ehnas ಏನಿಯ ಎ ಜವಾಬ ದೆಮೆದುಗ ವಣಿ එහෙන් කන්තත්තක හිඟාපා හදානකන් නුගෙන වුණේ බොඩොමුගේ ෆුර්සතෙන් නුලිබුණේ මිෆදෙන් ඒනියා ජවාබ දෙමද කන්ත හිඟාගෙන් දෙයියේ ඒනියා ජවාබ බොඩොමුගේ ෆුර්සතෙන් නුවත ජවාබ ලියුමුගේ ගාබිර කම නුලිබුණේ ඒනියා ويقول فهندوගේ ඒනේ බුණනි හා 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 හාස්වේ බස් හුට්ටිෆා හදාන් නුවේ ඒනේ මිෆදෙන් බුණනි ثم يقول ايفوغين بوني سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ميستكم بناඩු අහරෙන් එහිමේ තිමන්න එහිමේ ෆයි තිමන්නස් බුණීමේ ෆයි එන නුබුණ වේනේ මිෆදෙන් රබ්බි අල්ලාහ් අහරෙන්ගේ රබ්බකි අල්ලාහ් මිෆදෙන් එන නුබුණ වේනේ අදි මිෆදෙන් එන නුබුණ වේනේ දීනකි තිමන්න අහරෙන්ගේ දීනකි ඉස්ලාම් දීනේ මිෆදෙන් එන නුබුණ වේනේ අදි හැම එන මිෆදෙන් නුබුණ වේනේ තිමන්ගේ නබියකි අහරංගේ නබියකි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිෆදෙන් නුපඩවේනේ ඒන ස්වාර කරවේ දුවහුගේ هذا السؤال في قبره
مفدين أين سؤال كرم نبنبه هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى جواب الصواب مي أين سؤال كرم جكم غوانا مي إدوهوغا أين واني انتهاء الجواب صح جواب بينو بفاي صح جواب نوهن بينو جهي پوا حاج جهي پوا هندوغا إيه صح جواب إنك نبنبه يعجز إكما أين نقول دانبي ولا يقول ويقول إهدوغا إنا بنان مفدين لا أدري مركن نيجي أهنا كن نيجي سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ميستكم بناد أهرن إهيمه إغتون أهرن بنيمه مفدين إنا بنانه إهم إدوه إنا نبنان أهرن دينك إسلام أهرن ربك الله أهرن دينك إسلام دين أهرن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مفدين إنا نبنان ميستكم بناد إهيمه هم إفادين أهرم بس بني में मिये न बुनाने चके दो होगे सहा जवाब कं इंतहायं हाज जे पुर दो होगा ए न कंत बेगंदी मिफदाइन ने ये फहोगे इब्न तैमिया विदाल वाणी मतनुगा फयुद्रब बि फयुद्रब फएहिदुगा एना गागा बिमर्ज़बा दगड़ु मरते लकुं एना गागा जहाले वेने من حديد فيضرب اين غاغا جهالوينه بمرزبه من حديد دغنو مرته لكم اين غاغا جهالوينه فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الانسان ادي اين غدفد هليككم اين هللوا ادو انسان بيوا اين هريا چكن ايوينه ولو سميها الانسان لصعق इंसाना यंग अड़ी वजह हिंदुगा इंसाना है नतिगन दाने शेवसे में शरहा का विदाल वनी फयुद्रब फहे मीना गागा जहा लेवेने शे विदाल वनी माने मिसवार तक जवाब नुदवनु मीहाया ए काफर नुवत मुनाफिक कम गावियस काफर ना मुनाफिक न मिसवार जवाब ने देवे करे नुदेवे ने मिहुनका والضارب له ملكان اين غاغا مرتيل جهان فراتكي اد ملائكتني ايما جواب ندوني كافر نهرا منافقون ادي الله جل وعلا ابيك ثابت كن ندبي هول ورين جواب ندبين مي مرتيل اين غاغا جهاني دي ملائكتني اللذان يسالانه اد ملائكتنكي اين يا سوال كوري دي ملائكتني اينن سوال رد كوري دي ملائكتني شي विदालवानी فهمي مرتيلكي دغدم ومرتيلكي وقد ورد في بعض الروايات حديث تاوك باي روايات تاوك وارد جنبي انه لو اجتمع عليها اهل منى ما اقلوها باي روايات تاوك وارد جنبي منايا جماعه اهل ورين ابگن فلان انكم غافيس يادتك ميهوندا نوفليني اي مرتيله माने की हज कोरम मिनाया अरफात किहा बाय को जमा वाण गागा किहा बार वेरी कमन हुरी किहा म वरगद बाय को जमा वाण एतना हदीस तव रिवा बेगेंबे एतना जमावा मीहुं एब्बी कम गावियस मी मरते उफुला ए मीहुं ननु कोळ दाणे मी गत रिवा तव वार देगेंबे मी मरते हेलुं मी मिंसाना गागा गिया एवेन बरजहुगा मी सवाल तक जवाब नु देवम मी जेहेनी फाइदा दुरिबा एनगे गागा मि मर्तेल जहालुमु यसीह सैहा एन हेर गन्नाने नुवत एन हळेल्लवा गन्नाने यस्माउहा कुल्ल शैइन इल्ला इंसान इंसान नून एहन हुरिया फरातका मि हळे को अडु इविगे दाने एहनस बाय रिवायत का वार दगंदे इल्ला सकलैन की अहल वेरी नून एहन हुरिया अहल वेरिना सकलैन माने की इंसीना जिन्नी इंसीना जिन्नी मेनवी एहन हुरिहा एहन ही मखलूक तक मी अडु विगे दाने एहन बर रिवायत का स्वार दगंबे ए मयिता खारी के अडु इवे हिसाब को बहुल वेरिना वार दगंबे ए मम्मी इफद अहल वेरिया के मच्चंग उकूबा एन के मच्चंग उकूबा फेरिगे दाने गोई इंसानु मितनु का बयान के मिवानी ए अडु इंसान युद्ध कम का वाणवा इंसाना है नतिगे दाने इखवानी बिस्नाला एह कम गवाणमा
මීගේ බොඩුකම් මී අදාබුගේ ගදපොදකම් මීගේ හුන්නානේ වේනේ උෆලන් ජෙහෙනේ හිතාමාගේ බොඩුකම් එදුවහුගේ අලි අල්ලාමා ෂේ සාලිල් ෆෞසාන් විදාලවනි අයි ඛර්ර මයිතන් මි අඩු ඉන්සානකම් ඉවිජ්ජ හිඳුගා ඛර්ර මයිතන් ඉන්සානා මයිතක බානේ මාණේකේ මර්වගේ වෙට්ටේනේ අව ඛුෂිය අලයිහි නුවත හේනතිකෙන් දාන වාහකේ වමින් හික්මතිල්ලාහි අයිදන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හික්මත් තහුගේ තෙරේගවේ අන්නමා යජරි අලල් මයිත් ෆි ඛබ්රිහි ලා යහුස්සුල් අහ්යා අල්ලාහ් ජල්ල වාලාගේ හික්මත් තහුගේ තෙරේගවා කමකේ හික්මත් තහුගේ තෙරේගා දුනිය මතීග දිර්තිබේ අහුලි වෙරින්න මයිතා එන වඩලම පහ ගබුරුගාම පහුගා දිර්ති අහුලි වෙරින්න එන මයිතාගේ මච්ච ඒ වෙගෙන්දා කන්තත්තන් ඉහසාස් නුකර වේගෝ එකලාංගේ ඒගොතුගා ලෙබ්බු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හික්මත් තහුගේ වා කමකේ කමකී لأن الله تعالى جعله من الغيب سابق بني الله جل وعلا وني أي غيب جوا كانت تهجتها لبافي لو أظهره لفاتت الحكمة أي إنسان هاي فارق في كم جوانا ما एक हिकमत दिए एक हिकमत दिए المطلوب इंसानों के फरातों अल्लाह जल्ल वाला बेनु वडी करना पवी हिकमत दिए सबक बनी वही من الإيمان بالغيب أي غيبا إمام के तेरे के मैंने कम बाका में के एम एकलांग जल्ल वाला हिकमत हो के तेरे का अल्लाह जल्ल वाला हिकमत फोड़ो वा कामें गई दुनिया मती की दिरती बाहुली वेरिन नंग एहसास नुकरवों एकांतक एहसास करवे जकम गवाना मा हाई गतो के इमाम मंग गैब इमाम न गैब गतो कन में बाणे